Mai goi na ta Guikhanliu maling mai YouTube channel bek tun rei nei la mai thon riu dare asai July tarik ru na chikyu kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in samlau da kho Infal July tarik ru na tachat Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF rui mar mai chabuan ganthum ta Assam Police rui Assam Kasar District khau July tarik ru na churu kum singnai na chui na padai nung auto rickshaw khau rui nim kan metang fact encounter khau rui siloi kan meta tan nanu nimak mai indau kan thei mar mai chabuan lalung gawi mar lalbiak kung mar khani Joshua lalrin sangta nim kan mai kan khautai police dat liam na sukan magi tuna ITLF tong statement khau hi kanei mar mai chabuan ganthum ta nim kan mai kan khau police roi video namna inpat ku kan tongi kumna kabam thai in thanmak mai bam ngau ding khau induang tat bam mai footage ni lian kan tongi tiki asat ma khau Silchar Medical College Hospital mop khau ta mai kablo mai sam ka sa na thai me pum phungkong dat kan tongi tuna sakane police tong report hilai na Bhuban Hills khau July tarik ru na chanai kum singnai na chui na padai nong special operation tat kai me gan khau militants nun leban thau kan tongi kum na chabuan kan thum tai kabloi kan tongi tuna sa kan tongi tiki nim kan me chabuan nun tong photos tele mop khau thai nai inzi loba mai tai in samba mi tuna sakane police tong in thanmak mai report reading mai thu extrajudicial killings day tuna ITLF spokesperson rui sakane kumna ITLF rui Assam state government ta inchu mai investigation tat kai lau khang demand sukan the inbuna National Human Rights Commission rui mi tong lam khau zawgut launa ma kan mai kai khun nun khang inchu mai la zan tai ti lau khang demand sukane Mida khau Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma rui public khau fake encounter day to mai Thaina nai la mai indau kan meta ITLF rui pian mak mai indau kan the Infal July tarik ru na tachat Manipur Police rui Marangir Chiru ta suloi mai case khau lumsi mai Khangan bam sanato Elias Sanatomba Singh ta asai nim kan the kata JMFC Infal West tong court khau phungpat na lazan sukan metang police custody khau zang ta chat lau khang order pat kan the police tong cham thailai na Marangir Chiru thai mai case khau ka zau mai nun ta nim khang tan sin thau inbu bam thi tuna sakane Mirangir Chiru kangchup Chiru khau lungbam mai puta ban sin mai nun roi July tarik ru na pung nung tai rai loi lau kan chongi Mirangir Chiru thai kan mai khau naga mai koi roi lung kabiu mai inda wai kan chongi Mida khau Mirangir Chiru kai kai khut mai nun roi authorities khau investigation hai katu milung khau tat kai na inchu mai la chan chlau khang demand sukan the mi lung khau UNC khani kokomi roi daula nai press statement tipat kan mai thelaina Mirangir Chiru ta zawzian thai mak mai thia khau suloi kan meta tan na nu ni mak mai indau na inchu mai la chan chlau khang kazinai minun khau demand sukan donge Guwahati July tarik ru na tachat Manipur's Kuki Tribes Apex Body Kuki Inpi Manipur KIM rui Assam Police rui Kasar District khau fake encounters na Mar community ton chabon kan thumta extrajudicial killings tan kan meta tan na nu ni mak mai indau kan the Sansi mai thia khau July tarik ru na churuk nung Assam Police rui sukan meta Kuki Jo community rui nu ni mak mai indau inbu bam the KIM Information and Publicity Secretary Jang Haulun Haukip rui tipat mai statement khau lalung gawi mar tingkum chui na kha Joshua mar tamru na pungu khatni lalbia kung mar tamru na kathumta Assam Police rui chawzian thai mak mi thia khau suloi kan chongi tuna sakane Assam Police report khau Kuki mai militants leban thauna kharui ganthum ta kabloi thi tuna sakan chongi tiki social media footage khau thu chabon kathum tai Assam Police rui nim kan mai haukane Kuki Jo mai nunru khau suba mai thiak hai gaimak mai thiak de tuna sana Kuki Jo community khang separate administration tilau mai hairui insu mai lazan buni thei tuna sakane mi da khau KIM rui government of India khau Kuki Jo mai nun khang permanent political solution sai milung khau tilauna Kuki Jo tong rights tanga klo khang sang hoi kane mi lung khau Kuki Jo Apex organization rui ma kan mai kai khun nun le lung kabiu mai damla in samba mi kumna insu mai lazan tilau khang athung bam buni tuna sakane inbu na KIM rui kazina mai authorities nun rui investigation tat kaina insu mai lazan sulau khang demand sukane Infal July tarik ru na tachat Dhana Manjuri University DMU syndicate meeting khau kaganting sang na kaupat magna lobo mai teaching khatni non teaching staff position result ai kau inda pat khangla dingla kan the mi tai incham na nun rui demand sumai ran ku kan metang ruye Commissioner of Higher Education Khatni Acting Vice Chancellor of DMU Gyan Prakash Rui meeting loi metang chamla me khau sakan me thelaina syndicate meeting khau result hai declare sukhangla dingla lothi kumna asaiting zindi palbam nu ui tuna sakane meeting khau tai Vice Chancellor kathan kada ni mailamni dimkani tuna sakane kumna qualify sumai professor nun chantai selection committee khau inpat ku puni thei tuna sakane
mi ta khau acting vice chancellor Prakash Terui 6th semester examination hai za milung khau tat kai pani the kumna result hai August tarik chui khau padat nam khang supani the tuna sa kane non teaching staff result sa indau pat nian kan me khau Prakash Rui lung hap mai indau kane acting vice chancellor Prakash Rui incham nanun hunger strike tat kai ba mai hai in thak launa kan you to studies khau lung gut lau da thu in tau thu nang new tung demand tai ti kong tang the tuna sang hoi kane tiki dhana manjuri university students union president takhel lambam dizen thailaina vice chancellor tung appointment letter haumak san hunger strike thai tat kai bam pani de tuna sa indau kane Madrid July tarik rut na tachat Euro kum singnai na chui na padai khau England tangam laukan metang Spain rui FIFA ranking Thursday nung release sudat kan me khau third place khau kudat kan the kumna Copa America title la kan mai Argentina rui FIFA ranking top bamba me Argentina Copa America khau Colombia ta penalty shootout khau ngam laukan chonge England rui ni fourth ranking khau kudat kan ne kumna Brazil rui 5 khau kaidat kan ne Brazil rui Copa America campaign khau quarter final stage khau rui ngam ma kan chonge FIFA ranking khau Venezuela rate 37 khau rui 17 position kudat na ranking khau improvement gailing mai country su kan the kumna Turkey rate 26 khau 16 position kudat kan ne Belgium rate 3rd position khau 6 position khau kaidat kan the Portugal rate 6 position khau 8 khau kaidat kan ne mi da khau Thursday nung FIFA ranking tipat kan me khau India rate 124 position khau bamba me top 10 in FIFA ranking 1 Argentina 2 France, 3 Spain, 4 England, 5 Brazil, 6 Belgium, 7 Netherlands, 8 Portugal, 9 Colombia, 10 Italy. Kage nai me cham ti thai mai. Battle Ministry. Tamenglong Indoor Stadium khau tarik chui khani chui na kha July, Saturday and Sunday nung Youth Awakening hai tat kai pniye, allow gan thai me koi na te invite suwe, ragong tong soyam gong na la in sam lau pudiu khang, now me nun khangni healing tan pniye. Mấy gọi nó ta Christa dẫn cười na salam tiye rau cũng cười na mấy gọi nó khẩu chu dẹt mày thì lâu bữa Bethel Ministry thì hay support lo na bầm gậy mấy gọi nó tani cũng thun cùng thế anh Bethel Ministry tạm mày hay youth nun bang thì hay cũng focus away tum bao rằng bao mai gậy thứ thay ra the time mốc mấy tung quan thì khẩu luôn na bầm gậy mấy đúng tại hay focus na rau cũng tung thì hay build up số khang là cũng tắt na bầm mấy tung ấy hay cũng assignment này Tamenglong khẩu youth awakening hay organize lo na bầm mấy mấy tung youth awakening khẩu dạng lo khang cũng hay cũng invitation hay cũng tipat mấy tung thế rau cũng tung làm khẩu thay những mấy gọi rồi na mấy tung awakening hay năng khang cả đầu xã mấy thay từ mấy thay cũng solo ní mấy tung thế hay cũng thâu cũng mai now mai rau cũng tung healing lo ní mấy này của này rồi thế này mấy tung awakening khẩu hay gồm là participate along the way mấy tung awakening khẩu rau cũng rồi na tan của này từ mấy lo mấy the ministry tung quan gan khẩu đôi rank rồi free so cả mai đó mấy thay nun đi mấy chu cắn mai blood cancer rồi gai cả mai hay cũng mấy tung cũng mà hậu ấy anh tung cắn đi khẩu ní Tamenglong tung cái luống khẩu ní rau cũng rồi na now mấy azu tại healing support đây từ mấy lùm ấy hay cũng mấy gọi na mấy tung program khẩu so hiếm cái na là tàu khẩu hay cũng cái dạng so ina cái dạng một wow từ mấy thay request mấy tung thay tuân cụ thay Tamenglong ting nai luan dui luang bu ru na ta chat Lau chuan kalan nai na ye ting zin muang na ye zing bang ting rai na ye dui luang bu tarik ru na chakiu Lau chuan muang na ye kalan ting zin nai na ye zing bang ting rai na ye the Gaanphiu mail khau cham khatni advertisement solauni me ko goi rui 9873658872 khau alam lau nu we khatni subscription solauni me goi rui 03877267509 ramge thai 8256908462 khau alam lau nu we mai goi na king chin na king lau mi khangta Guikhanliu maling mai YouTube channel betun roi kaloi na thun ku dare in thuan khuang ru na khat kai megan roi mai goi na king in cham da la kho thun ku the